Notice dialogue, notice window ki akan sa doktor ba news program news analysis ta mamu taram lokcheri ngasi go ina ai ko news analysis ta puduna lakcheri ba Manipur saknai ba senior journalist as an expert ko puduna lakcheri ba je tamo Rinku Khumukcham editor Imphal Times tamo taram lokcheri kai khumukcheri tamo ngasi gi oina aham ba je ko national news sing da Manipur karam ba paw sing da maru ba paw oi ba ge have do the lakcheri kan da tamo the Hindu da azik around 6 hours for the moi publication see the ladies input on infiltration by 900 cookie militant could not be substantiated on the ground have a Manipur gi security advisor the DGP ani de thador statement amagi matungina cookie 900 cookie Myanmar de Manipur de infiltrate togre aduga Manipur gi peripheral areas singa makoina in small groups the 28 September the attack togani have a red flag on piram baze masi ground substantial tobungam de aduna masi gi khudampang chandam ji yam kana phangde have a pause ni chamala ba pause NDTV the phone Indian Express the intel input by the same office on cookie militant from the Myanmar not substantiated once again Indian Express the muhari baze intelligence same gi office the live intelligence se substantiate tobungam de ground the muhai Telegraph the one India in most of the national media sing the higher policy how do you go in am kind of phone India today the phone Manipur travel group says misinformation being spread about the 𝐍𝐄𝐖𝐒 community haidana 𝐍𝐄𝐼𝐒 community singe mayokcha ekhoi misinform tawre haidana travel groups mayam amana ekhoi prachar tor pui wafam sing yauri 𝐍𝐄𝐼𝐒 groups declare shut down on September 28 fearing the attacks amuk hojik lai the tamo another narrative amane asong ki 𝐍𝐄𝐼𝐒 site amuk sakali bajina haibu nimichida maitai sing amuk 𝐍𝐄𝐼𝐒 de attack tor kani habagi madugi section thorang mayam lokhale haidana shut down towa mayam the section nabagi dam habatare tonga tonga mong the preparation tong nabagi dam ta ekhoi hona gada buni habagi ITLF ki then different form mayam amagi statement mayam ta moi kun ure national media da live Paugi narrative sing tamo kamai ui adu ngahandagi hadare hamada chief minister office tagi papers leak ore dichi papers leak ore aba matung dagi de public ki uproar malae at the same time 𝐍𝐄𝐼𝐒 community kangu dagi magu reaction malae adagi Manipur gi security advisor Kuldip Singh namuka haiba pause verified to habatare magi press meeting amada pang namuka Kuldip Singh na haiba intelligence source leire haidana muk mana pandhure adu palubudi national media na mung masi bai toro mung chatle hojik ngarang dagi habate ngarang nate ngasi dagi another narrative am lai si kamaina kai happening ita koina yengbiarisi akogi hujiki thoiba keno se conflict si masidai sida karma political hand yawugira natraga vested interested singi game plan la natraga masi sum chathaning dana leibagi pot ama leibra natraga ultimately state government natraga central government ani sina masi sigi loisin na bagi akogi way forward se thibagi mami se tabra hai se kodi am chaw chingni oiba male haba ase national media sing dang asi pukhanari wafam sing si yamna relevant oiba yamna su akogi pukhapham ju thok pa hai batai maramdi Indian kanogi akogi hujiki NGO male si Council of World Affairs and NGO male risina seminar ama tawguduri basida akogi itha thadogdana handaki kanosi akogi kanogi Kuldip Singh na press conference to matamda Manipur government na piba input 900 militants well trained militants mayam ama Manipur maikai da changkhre aduga most probably makhoi gi kano singsina plan to matamda 28 September swai daga di towi ai habagi moide input ama phange habani central government na phangi ba input to DG adagi kano da thara imne DGP da thara agadi madugi potugi investigation tawwa masi chumbra chumdabra habadu moina hana tawgadabani aduga coordination ama leinaraka tawgadabani aba adu sunglei leinadabida moina madugi do thado matungda madugi potugi matamdu da irang tapakte am hawgi pot am su oi haidi moida pen daba dagi tawreiba thabak sing sida pen daba drone thadarak padu haiba ngam daba mayam leibagi miyobagi asaw je punsila kanda I think it was at that time that he declared to acknowledge the kanoge akogi kanogi chief minister office gi changa iba pot se mana acknowledge tawra ibne ba aduna maswai area sida akoina yengbi yarisi masigi posi loin bai tawe
everybody buy this story, national story. Adagi loina kano tawi except for the Kuki community, fighting against Kuki, not only community, ITLF, adagi Kotu na chingba. Huziki kanoski spearhead Manipugi against the spear kano land tauri basigi makuk thongi basing sigi wafam natana atopa kai haitare moina sidam da atopa khudimang nadi masigi story se masigi yaning bakhra dum chumamgani kaina khan bakhra sule ba kai gino da masi khalali se kai gino da it is because of a statement by Indian Home Minister mana high hibda in presidency masi thingaba adagi kano the border fencing kharaba adagi PMR lokthokpa khothokpa adagi security strengthen toba sigi worry se masina hena way forward ki potne na mana yam chawna puthokre ba ko puthokre at the same time very that kano magi announcement do the yaw sem nuai bamna yam nuai ba haigadra akhoi da angak pa phaw ba haigadra natraga certain canom ka level ang the political se play ta we haigadra ribra man haisi Manipur chief minister sinbagi often late hai ba yam seng hai ba clearly aduna I think that sparked something here in the state of Manipur aduna marum warakanda ngasai potsi mamang da jiri bagi incident duga pujala kana somda thare se chumbrai kano se moina acknowledge tawre tawraga madugi ground verification tawde habadu madi adum chumamgani adu manas dum thadore luridi timing se karam kandana ba mana attack tor kani thadore se aduga timing se karam kandana ba attack sigi verification ground report akoi pura tawdri masi pura torumgani haisu leiti habagi por ma indication piri se karam kandana ba at a time when the world intellectual huziki NGO sina Rakhine state ki adagi Chin defense force ki adagi lairiba PDF ki khara kano military junta gi against the labor sing kano khara moisi kano the kaur abane ICW seminar by September it's a think tank ache kano the Joy Shankar yawri bani Joy Shankar yawri India vice president yawri bani ada asida kaurak pa haibse giving recognition to a specific akogi insurgent group amana tamo ngasai just ngasai September 28 ni mapungoi ngasi nei na doji budi pau news all Manipur gi local headlines puna musu September 28 se panina before going to that tamona hoji pokhat pidi wa akogi ICW gi India gi foreign policy amazung international politics ki leading think tank ama government of India gi makok thongba luching ba ai vice president chairman oiba adagi then vice president jina muka Jai Shankar haibetare India ki foreign minister action affairs minister namuka vice president oiba sugumba makal ki think tank haibetare top level ki think tank or body sina Myanmar ki military junta ki against the labor quite a job force ahum haibetare national unity government parallel government dosu kore at the same time Arakan army kore Chin national front kore and then ekoi Kachin independence army kore chi significance tamu kari oi bi na masi ai kitang si matam kitang lojage ahambada sigi significance ki wafum do palaktring matam da makoina kari gi damakta India gi morning gi plan da kari gi damakta kauri bino haibadu mayam su yam naina gare ai gi perspective to the now India government has believed that koi gi hujiki hariba Arakan Rakhine region dagi Chin state ani se aduga kano se rebel resistance force na control tore na khalleba because other side the resistance na three brothers arms the Arakan army sum yawribni adugi kano du da aduda sumoi control tore khalleba most of the area has been controlled by the kanogi akhoi leriba this kanogi ethnic community singchi army na taweba Rakhine state Arakan army gi makhut che kyam yam sage da pull kano to ngam ko control to ngam mo area se adu Chin state ta kari boom thadaba natana kari gumba ate moina loin control to sekram ne almost to khrab ne now laidi sigi kano si mathang sum lakpu matam sida swaida laiba pose ka hagada India gi interest se no kano against India and all even never. Sida around 2,400 $1 million ki chang the thada rakanda kogi transnational highway ki port la even never. Masi ki se how ko the power is here. She Chin state ki digi me am se power ga la ka duri never. Adugi
amasu adu atnataba ate ate su mayam development work mayam tawi so natabada India gi strategic oiba poram khakti Kaladan projects neba Kaladan projects sida moina thadari si around 400 million helibne ko dollar helibne ko million dollar helibne aduna suite da makoina kano fo puwa hora kanda hojiki Kaladan project ki potsi fujik bokta implement to wungam dana changa di changa gare cha duga implement to wungam dana lari se Arakan army gi under whole protection de lebanina aduga chin state ki da yam phajana moina control to lebna masigi lines da paring am lari ba potse huji bokta masigi potse utilize to semjin ba aduna India da karan ba pi base mapung phana ngam dri ha tare aduna India gi perception da amale haibadi by kano si khoi gi Myanmar si masigi solution je aina taja basi military expert me amana haibada moida democracy gi natte tawri se moi mogi oiba jurisdiction sin do control tongna la ni haibagi narrative amada su satle moina aduga sondana Burman sing na Myanmar se pura control to ba plus if ngamdragadi ceasefire tongnaraga yanabagi port amasu adum leba adana openly India na lairiba akhoi gi NGO sing adagi resistance force sing se invite tor adi hoi moina kano dagi military junta dagi permission low da ba juna ama oraga moigi mayam se military junta na de moi se terrorist ni we don't talk with terrorists hairibane aduna moina korku matam da mana yare hairagasu Kaurise is a kind of recognition to this kind of resistance force never. Once recognized P recognized P Kogi Kanosik do the Indiana 8 P Yakado never. Openly 8 P Kado never. Other Akoina Kalisi, I am not talking from the Kanogi perspective of Manipur, the Gang Indiagi professor de Gang Matamda, Indiagi national security Sagana one over the Makoina Makogi buffer area, Sinna the Makoi Mamsi, Yanava Portana, recognized Pitokta. Minor Tony Kalaga Kalaran project Hingni has the Aran Wakal Oineva because who knows Hayi can see the Sigi development Sigi Matung inna if India support the Kanogi Huziki Ladiba Kenome Amsi Loina resistance forces support Tautaragadi military huntana terrorist nena Lautokrabado Moina support Tardi military huntana Kaidobugi India da support Kadurino Moy the Hena after Mateng Pang Kaduino Haise relation Paning Gaduino Haise which is a Wang Moina Lakaneva Maramdi Sidesida Hana Kogi Kanopura direct Siok the Duga Ngamzungamba Adumba Kano superpower Amadi China Liriba China na 3 brothers arms it Horkumatam mana full Mating Pang Holaga capture Torlin never now Moise Muktaroga China no to Namtaro like Tanana no the Tanan de Bungamineva if the Moidasu cannot trade layer the Kadugi trade assume the land of China the trade high never say oh Indian Oceangi can say China I am a control to if situation the Yangunda say Adanina say Ku to Wumatam Akogi Matamdu Adanina Magi a sort of package of a period never Adusu military governor Rentova Adana military su relations has got no honor Wagi Potam later so I'm not a sweaty Lakuma Tamsi the military Sagalaga Moy the Ken Kana have a Potam later other Masiki may have seen Umatamda Kogi Indiana to live diplomacy Kahetare Animag Yarina Kalubudo, Animag Yarodo, Port of China interference, Yorkumatamda, Akogi, can say Indiagi, Shigi Arakan army to Moina Matamama, that ceasefire or Loxon gives to Kamponta. Aduna, Indiagi project could be kind of Masak, necessary defense Kanotoruba or program Karatoruba, unnecessary recognition Karatoruba. Movement has recognized the Magi quantum of movement, Magi Layo put to the Togudavani. India is in the Lahumatam that if it gave opportunity to another country to support that and to stand against India, then it is a big mistake. Arakangi Kaladan Arakangi army control to areas the Kaladan projects a pound gani, Yahangani having intention of Katamoina Madu, Kaurubu, Itaragadi, Yamtina Choba, India diplomatic Tamoka Gumba Masidako.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ KIAꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯔꯀꯥꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ CNF ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯐꯣꯔ ꯑꯔꯥꯎꯟ 1 monthsꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ NSNIM ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ PDFꯀꯤ alliesꯁꯤꯡ KNF ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯏꯟ ꯑꯦ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯁꯣꯝꯒ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ 60sꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ 50sꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯏꯍꯧ ꯂꯩꯔꯦꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ I don't need to repeat it ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯋꯤ ꯗꯣꯟꯠ ꯍꯦꯚ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗꯨꯗ ꯀꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯛꯄ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯗꯦ ꯗꯣꯟꯠ ꯍꯦꯚ ꯄ꯭लेस they have no reason to there's no justification in the demand for a separate keno kai moi khara tare khoi khara tasale na hekta pibududi adudi chanabi natteba adumaina keno tawraga sum dealing se kuki gi sida keno tawraga lakpa matam adagi akhoi gi lami singa sum khanaraga lan kapnaraga lakpa matam sida somda kuki na kari tawri haise ihau yenghudaba aduga plus india na kiri se US ki bra China naknabudi US naknaba phayna US ki influence da chatlabra aduga India na Manipur gi karigumba mafum khara thugaina bagi acha adano a sacrifice tongna bagi karigumba policy khara leirabra handaki mtang sida kaina khangalai se ngasi ngaragi contradictory oriba akhoi 900 kuki militant changra kanne changre mu hai changde mu hai adum leiriba pot mayam se sigi sina adum taeba kaigino bda khoina khangeba akhoi saiga sinana matamda akhoi prime minister oi matamda ai hanjan haijabane mana lauthom se American interest is to form a Christian state in this corner ko India yauna Manipur yauna adagi Mizoram yauna Bangladesh yauna Myanmar gi portion me aje phaga magi Christian state ama sem na ba yam kanna mana project tawi keno na Americana masi akoi intelligence put le na mana masana high crabne ba masi mogi internal over party over so meeting am khakta high khibne ba prime minister mana high ba wa ha koi na thai ba pangai lai ba thabuk nati aduna magi input mayam le doni madu chumdoi ne ba ko chumdori ba pot sida India government madu kam serious oina lawre ha ba pot se shishu Yes, that's a big question. Aduni, other area aduni. Tamo asigi makata harapodang asa ina hozigi bura ikogi 28 September as a red flag am oigadra haidna mayam yam panaram baduni. Hozig se tamo national media da jo ngarang phobosidi ikogi 28 September is something is going to happen in Manipur and haidna mayam se pakatna ba even 𝐶𝐄 community na moigi different press list mayam tho kanda shut down to ba adagi section phe mayam ama moigi oina local up mayam ama thokre siga mari leidina India Today aduga Times of India da fongiba pauzi Manipur tribal group says misinformation being spread about the 𝐶𝐄 community haidna ikogi 𝐶𝐄 singa affects body moi ba 𝐶𝐄 NP Manipur na thokpa press release amada panbazi Manipur government na 𝐶𝐄 community gi mayokta misinform tawre aduga central government na masidi intervene to godobuni aduga makoi gi mayokta bias oiba injustice oiba thok mayam sa thariba singi mayokta lepi godobuni haidana moi gi oiba wafom ama lakpa masigi ikan kanadana haiba tare masiga subsequently chatmina rapaje hoji last few hours ita laije hoji Manipur gi paper ayam bada hoji report tawre cookie militant 900 changshilapa leite intelligence and army How's Manipur DGP amasung security advisor makhoi ni gi oina statement ju national media da loi report tawre da moses ado intelligence army tamo handak si yamna ironical oi bai tare yamna diplomatic oi bana tragun official channel amata chatpe abaji ex Indian army gi official ekoi ki account amada gi Manipur government na pira iba intel source singse masi piro o haidana question tawki
हंदकी 900 कुकी इन्फिल्ट्रेट तौरखिबगी मतंगसिदा मसी आर्मीना मणिपुर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस सोर्सेस सिंग अदुग मोइना फंगिबा इंटेल दु पिरो हाइदना डिमांड तौरे हाइदना नेशनल मीडिया में आमदे रिपोर्ट होगी तमो सुइन थेंगनबिरमगनी अदुग नाउ आर्मीना हुजे अमाइसिना इंटेलिजेंस एंड आर्मी सिना कुकी मिलिटेंट 900 चंगसिलप लेते हाइदना सांग एक्सप्रेस की हेडलाइन ओइरि ngasi and again DG PM the security advisor ani gi statement sida so maka hairiba 900 cookie infiltrate tawre have a substantiate tawung am de ground reality ni support tawde na hairi adu ita raga de tamo at the same time cookie in p na amaka masi misinform tawbani cookie jo community ma yakta na mo hairi now any tamo dots in connect tawung ambra na traga kamai ni yeng bayai tamo akhoni masi kamai verify tawbay na tra falsify tawbay no ubi ke tamo akhoni sigi keno sida ngasigi counter reaction and reaction dagi nagi cookie gi kanguna moida memorandum piba khotpa si adudi let us that another keno topic ta haise ba ko huziki counter keno sida lai se it is complete collapse of khoi unified command unified command is the yauri se every se kanogi Kuldip Singh yauri bani dagi army ki head yauri bani dagi Assam Rifles ki yauri bani pull up state ki yauri pull up sigi apun basigi meeting ne unified command is one command pura tongna ba hai bane ba ado when there was no any other coordination among this command haidi adugi command exactly mafam kano mayam se pau phauting tongna dringai da kenona Kuldip na security advisor oi haidana mana mayam dugi tana davida mayam dugi low davida lauthombu aragadi there is no more unified command guys Manipur chanadra bra later bra kai sigi question so acho ma adum lai haibtare ana swai da kai gidamakta mu Kuldip na madugi poto ha ma da puthomi no adu hujinga mu kari gi puthoroktri no yes sisu akoina khannabe ba aduga is there a larger political kano angle ama leibra maramdi mana lauthoration before kano khoi ngasai gi kano gi India gi NGO duna kauriba khoi gi kano mayam se kano gi resistant force mayam sigi representative sing se kawi haibagi report laktringe deneba mana lauthoi se kawi haibagi report lakra matung da sing pot leite harakpane ba aduna sigi sida akoina hana dagi khangba verbally khangba kano su evidence for adum leiraba haibtare khara di kamai to get Myanmar rom side gi khulai me am pusale esi khoi loi khange ba aduga Myanmar rom side gi even mercenaries ki kanghu bauta laga kai no moida lebi di wabna somna sang aga leiraga adum change habsidi adum akoi khangaba pot am khangne ba angang dagi nupi dagi obe lanmi obe oidabe adubu train soldier change kai sida maswai sida koina akhoi si kedogi alert oroidono alert or kanda masigi pot se loisin da hona da bagi pot ama ko sigi thamgadaba akhoi sigi area gi thamgadaba pot mayam akhoi na thajaba thamgadaba pot mayam se kamai togeda asigi lauthorok pasida itha thajadana kenona spare co gi kenona magi tax x post ko madugi pot tu akhoi da input later akhoi da pb ro ka have se it definitely shows that there is no connection akhoi gi kenoda leriba akhoi gi unified command sida moi gi connecting dot se amta later bra toming with Torabra Panga Harabra, just for political purpose, Harabra. Adu why spear corps na Kamaina Muk Karigi Damukta, Matam Krale, Nongini, Nomudu or Maneko, the Mogi exposed to look to the Kagino. Sigi kenosi manungi aso work kenomaka play a game later game plan a later aduga Manipugi issue sida akoigi kenosing sida akoigi shoe militant sing sida loina thon manika kanda shoe si protect tongna hona da ngasai changi ba hai ba pot sing du protect tong da ya da gi India gi lokhat ke na khalab politics kenomaka period amakak lokhat pangamaktra because of the influence of the America se moi chang dia de kai the India na khange ba moi na som the NGO ahum je kari resistance force ahum je representative along with the NSUG ko moi adu kaurabani na military junta ga di Maria Fabule military junta ga Maria Fabule te ba Chinese factors kani hierarchy kano the indication dikhara leye ko aduna si changa ga di akoi da ya wa ga da na without the stand of America gi stand yaw da ga di ngamoi kaina khanbagi wafam leirabra India se yam sondar bra ju hangni ngam leye ko aduna maram waraga
Manipur gi issue se lotion ba matamda Kaladan project kannana ba hona ba matamda adagi ek East Asia gi magi gateway to the Southeast Asia gi hangdok pugi lambi sida crores and crores millions and millions of dollars spent to grisi masi recover tauna ba hona ba da karigumba khara sacrifice to ki dorobara haibisi gi chingna baneba adu baina maswai da amtang edition cg chingna ba sigi marak ta haining ise moina adu mak khalam magadi madu khwaidagi lamam oigani Manipur is not Kashmir, was not Kashmir. Ado Manipur na merge to give us issue. Masi chumibra chumdabra haibagi question ju lay. Ado other princely state kogi changaga ni pu humbu changi base. Sigi kusang siga Manipur na India ra yaugi basiga. Ani sigi su yam chaw wakanda election lay ba. Ado na Manipur thugaibagi pot se kogi article 3 na ngami ngamde haibase. There is also matai da koina ICC daga mariyanar kumatam dadi madusu Manipur gi oina di yada bagi pot lay doi ne ba. Ado masimo me am si lay badi na moya ki badi na moina kind of rumors sina phai sina phatte adagi akoi si laukhatli oiramdre drone bom thadadi harimni drone ji puraga laga bom je thadari se drone na bom thadadi hai na adu bhauta claim to khalai ne ba adagi rocket bom je indigenous bom ne na hagalai bani rocket bom 878 miles satpa mi hat pangamba adugumba rocket bom sin nei se adugi rocket bom da koi indigenous bom ni as if indigenous bom sing je moi da saba ya bagi permit pi bu dumai na hai ne ba any explosive that can cause mass harm diko kana na su permission piro license yaw gadi sabe moi license pai da bide ka sali se swai gi area me am pusalaku matam dadi swai da akoi da lai je are we going to is the India government going to sacrifice for the sake of America to get support to counter Chinese kano sila kadra haibagi yam chawba kano maleva adu yung ko akoi study to wada India na khwaidagi kina dagi khwaidagi maru oina lawri se kano se Myanmar se laweba ko Myanmar lawri ke Myanmar se ma se highway in ba mu in da ba tongning buk tawbani na ma gi pot ama dum leijagi bane ko aduna Myanmar se dagi law gadi loina mak Thailand bo occupy to ya ne ba kagino da adani gi yam chaw port ama Yangon da leiri bane Yangon da mana madu matamdu da military coup toro matung da mayam state punamak na world gi country punamak na economic sanction to matamdu da adani na chatlaga madu da port ama sagal uri ne ba adugi port si kana oiga da military gi akoi military na run to partially run to adugumba port ama khak ne ba adugi du da mana paisa thadaru bagi port su lai ne aduna haibadi India si matam da military junta ga mari phanabage dum sengwat pase even magi kano crisis manung da so dum honai hujik na mayon amada mai tawkram haidi kanaba mai atung bada lep kani haibagi position amagi mong da phirep se lawrak pa mali lawrai ba pot se sigi khwaidagi soiba khwaidagi mangjabadi kari or kadega am patam da akoi Manipur gi akoi historical kano se adu moina thugar akoi pot leba adu jane akoina adu jane merger agreement si akoi kupna muk nei na da ya de stand still instrument lairi adagi magi instrument of accession gi pochi sibu akoi hujik chatnagadra 49 chatnaribra kaina akoi me am lariba international court chatpa ya pot me am laibsida Manipur gi Canada boundary at the time of merger lagi pochida asokpa ama hek lai matam da international court ta khoi chatlaga madugi maram da fight tawni international court chapaduna academic field na chacha bai wani sidai sida soibam tork matam da there will be a mass movement more ko unexpected movement ama lakpe se simasu dum khoi khangbi ba phai okay tamo ai kitang pause khayam lai tamo gi short comment kitang pamjai tamo da ai hojik se national media da Manipur gi pause yam yaw re tamo hojik yaw was ai loin mukti lokhot pangam jadre anyway Congress MP slam BJP and asked why Manipur allowed to go in the van with business standard ni and times of media da mo hairi bana ikoi MP bimol na Amit Shah amadi Modi da Manipur situation ji maram da maral sigre masi hajupol lingal to hondo kari maram gino mapung haire base masigi masida PTI gi video interview magi report ni kai gidam to Manipur je Afghanistan o henduino haveni aduga Manipur je banana republic la haibagi question Manipur da 60,000 additional troops thamaba central government thamba matung da hoju phawba Irang ji kai da process to godoino kayuma masi Bihar Rajasthan natra Uttar Pradesh natra Madhya Pradesh oram targadi sukhang linga to ura lahingidra haibagi question ni aduga masi Manipur ji Afghanistan gi oiba film da lakadra haibagi wafam jini mana yam kana question to reje kai mo bibining da
Odabe molna pukhali wafam sidi miyamna akoigi hanadagi hongna masi potsi pukhatpiramagadi akoigi side leriba arm struggle adagi hoi genuine over pot akoigi merger gi matanga nainariba potsi natana atoppada kesu issues yam leroidabne kaigino the negligence on the part of from the part of Indian authority dagi akoida leriba Manipur sida akoina thengnari si am thengnare banana republic kaina managa sinari language akpani mana kaidogi sinari akoida di chanadra akoida di democracy si leitabra हाइबगी वहांगदुने माना हंगलैसे अदना अखोइगी असुक कुइरबसिदा खनो तो सिमदी फैनि हे लोखत पे यारेन हे सिमदी इफेक्टिव ओइगदब कनोनी हाइबा याबा ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट की येंगसु इकोनॉमिक एक्सेस की येंगसु स्टेट की एक्जिस्टेंस की एक्सपेक्ट की येंगसु सिमदी तौर इसी अफई हाइबे आबा सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडर्स इन कई कई हाई करके एक्सेप्ट हंदक अमिशाना हारियो पोतुदी इट्स नॉट अ वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन नेबा सी लोइनमक की नते मते खर लोखत पे वानेबा को हाइवे वानी प्रोपेगेंडा टाइप ने अदना कनोना हारिबा कोई कांग्रेस ना हुजिकसु दम कनोदी दम हारिबने एमपीबी मोलदी मा हाइसे कनो कोई प्राइम मिनिस्टर लाख पफई यूएस चटपदिमा याम मरु ओरगा यूएस एली दुना करिगिनो इंडियन सिक्योरिटी कनोदा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल द परमानेंट मेंबर ओइनबु इदमक तो वानो बचलिने अब अदुगी वानो बुदुदी यानरे हना लागा सोम द लैरिबा क्राइसिस से सीमान अंडरस्टैंड सिदी नाथैरगा चटपगी मोंग म तवेबा अदुसु यामना यामना खोया नोनिंग ब पोनम खक्ति मसागी मयुम द मै चाकपदी कलमद्रगा मी मै चाकप कनबगी फिबम म लाकपगी पोटसिंग सिदा प्रोफेसर बिमोल न माने यामना हानादगी हायरगा लाकपा हुजि बॉक्स दम हायरगा लाकपा सिगी पोतुनि माना फोंदोइसे मसी अदम बोथ as opposition as a people of Manipur masi phongdokam thoe aduga ngasai even Rahul Gandhi gi matang dara hoji habi ki do case Rahul Gandhi gi matang da Rahul Gandhi na so habi gi wara na te Rahul Gandhi gi yaudre tamo tamo aduga another news amana tamo hojik se Manipur gi ngasi khabar khad di phong ye du ayam bada yam kana chawna highlight tawdra ju national media da hojuji ki oina tamoi lokho charke ko hojik sida NDTV adiga news Karnataka Times of India adigi Lokmana Times Now adigi the India Daily adigi then NTV adigi Times of India the Economic Times toan ba India gi all the leading news agency mayam sing report oribaje Senapati district ta Lord Shiva gi temple mai thagi be wafam sini NDTV the hari on CCTV Lord Shiva temple in Manipur set on fire temple attack in Manipur arson rise concern of communal tension Karnataka news adagi miscreant try to set temple on fire Times of India Lord Shiva temple in Manipur Senapati set on fire shocking visual emerged Lokmana Times Lord Shiva temple in Manipur Senapati district partially damaged in arson Times Now tamo makata news agency mayam amgi report yauri aikoi yamna haide India jing asagi 80% of the population jing asai Hindu gi oiba and hojik si Hindu nationalist political party ma ki dominance am yam chawna leiba and again India gi public opinion da jung asai gi mandir gi question ga yamna highly sentimental oiba issue moina leiba matam sida Manipur da aikoi gi Senapati district ta mandir aikoi gi Shiva gi mandir am khak Lord Shiva gi mandir am khak mai cha akan da hojik national media da abnormalize public da di masi yam kana urom gi hoidoi ni ado aikoi Manipur gi media da yam kana kana ba oina di puthorактri tabu national media da di yam chawwa yam burning issue moina hojik Manipur da Hindu gi mandir am mai tha gra ba yam chawwa podam khak lai ba tam kamai yengbe hojik naga gi moro body sing NPO naga people's organization na chingba aduga Senapati district ki naga gi body me amana di haiba thodu si condemn to gi wafam me amasu lai tamu kre hevini अखोगी इरांग से होलक मतमदा हामदा कनोगी कुकी गी अखोगी कांगुसिंग संदोम बसे अखोगी हिंदू मेजॉरिटी गा माइनॉरिटी कुकी गा खनरे चर्च में मई थारे हाइबा पोट टू नेबल आमिसे अदगी अखोइना मसिबु करिनो चुम्ब्रोइना अखोगी रिपोर्टर मैम अदगी सीसीएसओ मैम ना थिजलकाने येगु मतमददी चर्च थामई थारे हाइबा अराउंड 300
हेन थाई हारिबा मनुंगसिदा को अहामगी रिपोर्ट तुनी को अदुई मनुंगदा मैतै ने रन तौब चर्च से मैतै क्रिश्चियन न रन तौब चर्च से चनी हेन यौरमे हाबगी पोट से लाकपदगी मथंग मथंग मदु एक्सपोजर तौरपदगी द वेरी प्रोपेगेंडा ऑफ अखोइगी ngसागी हंदकी हुजि थोइबा रायो से हिंदू गा अदगी केनोगा क्रिश्चियन गा अनिगी मरक थोकपने हाबदुमदी अखोइ लाले नु प्रूफ तौख्रेबा प्रूफ तौख्रिबगी पोट सुजा अमना इम्फाल मनुंगा लेबा चर्च केनोदा कुकी सिंग द बिलोंग्स तौदबा को कुकी कम्युनिटी द बिलोंग्स तौदबा चर्च मैम से अमता अटैक तौदे दे डिसमेंटल तौदे करिगुम अमता तौदबना मसिगे अफबा पोट खरा लेबा हाइदी हिंदू अमदी केनोगी मरक नते मसिदे प्योरली अखोगी ngसागी कम्युनिटी अनि सिगी मरक थोकपनी दैट आल्सो अंडर द इंस्टिगेशन ऑफ सम अखोगी नार्को टेररिस्ट ने हाइने रेबे सिंगसिना इंस्टिगेट तोर मोइ पिसा पायने इंस्टिगेट तबुंगमी एनीबॉडी मोइ किहेनबंगमी अदु सिनबंगमी अदु गवर्नमेंट गी मथकता मोइ गी ओइबा खुदुंचा फंगनबो होनबदा अदुमाइना सिनर को पोट अमा खगनेबा अदु आइने सि लाक्चनिगी सि सेनापति द हनक थोइबो पोट से अहानबदी नते हाइदी तसेंगना चर्च मै थाबदु अखोइसु नुगाइते अदुगा केनोगी अदुदगी हौरकांदा टेम्पल म्याम इंडिजिनस टेम्पल म्याम हिंदू टेम्पल म्याम मै थाबि कबु लेखागी लेरिबा टेम्पल से थुगारगा मै थागी हुजि हुजि क्लोसिनदना काइम सेमजनदना लेरिबने अदुना सिगी से कनाना मै थाय कनाना थुगाय साइड कनाना डोमिनेट तोइ लोइ खंगबो पोट ओइबनिना स्वाइ एरिया तौर भावबदा केनो से कोई हुजि क्राइसिस से हिंदू अमदी केनो अनिगी मरकता तौबा यारोय हाबगी कहनी हिंदू दगी कुकी सॉरी हिंदू एंड करी क्रिश्चियन नैना अनि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन तान बसे यारिगेदि ताल रोसी मसि तान बसु अचुम बसु नत्ते क्रिश्चियन खुदिंग मक खना बसु नत्ते अदगी अदुना मसा एरिया से मुथन अबायना होनरक मतमदा याम फजबा केनोने कसमाइना लाइव मतमजिदा हुजिक इनौ नौ नै था थाजदना सेनापति डिस्ट्रिक्ट खोगी महादेव की मंदिर अमा कनागुंबा मिस्केन करना मई था दोरे तोरंबा हाइसे मसी थारम होय ऑलमोस्ट था बहुगलमगा केनो तोबसे मसी केनो ने काइंड ऑफ वॉरफेयर ने केनो की मसीदा मदा एरिया दो मैते चंगगा केनो तोरबगी वाफम लेते मैते चंगगा दोइदा ऑपरेट तोरबगी अदगी मई थारबगी वाफम लेते बिकॉज़ इन बिटवीन दैट देयर इज अ बिग बफर गुमा म लेरिएबा कांकोपी डिस्ट्रिक्ट केना अदुदा लाल चतोने नो मनी पई मैते मता को अदुगी केनो तो लालगा चलहंदे अदुगा सेनापति द मैते अदुमाइना हॉस्टाइल मैते म्यामसु लेरमगनी से कैसु थाजदे आई लेतबरा ने सुकले अदुगा अदुमा एक तो हुजिक मतम से तौगनी है थाजदे अना स्वाइ एरिया से होय सेनापति की सिनाउ सिंगना हुजिक थोलागा हुजिक लेरिबा पोछिदा स्वाइना श्यामना क्रिटिकल ओइबा श्यामना सेंसिटिव ओइबा मतम सिदा कैगी दमकता खोगी के मंदिर से थाना होनर मिनोइन थोगलेसे मसी यामना खोगी अचुम्बा अदगी तगुमजु थोकपा सिटीजन अमोइना बिकॉज़ इंडिया बीइंग अ सेक्युलर स्टेट अदुम लेबताबनी केनोगिसु क्रिश्चियन गिसु लेबताबनी मैते गिसु लेताबनी अदगी हिंदू गिसु लेताबनी मुस्लिम गिसु लेता लोइना लेबसिदा अदवाइदा अटैक तोंगनरादी खोगी दी याम लुबम ले रिलीजियस सेंटिमेंट से याम दरकार होए बखोदा अद रिलीजियस सेंटिमेंट से वन ऑफ द फैक्टर दैट यूनाइट द स्मॉलर कम्युनिटी एंड बिगर कम्युनिटी आल्सो यामना सिदे रेस्पेक्ट तौगदौने तम तम आइना सिदा तमोदा लाक्चनिंगिबा एंगल जिना हौजिक नेशनल मीडिया मैमना सिगी पाउजी मरुइना हौजिक फोंगलइसे फोंगइसिदा तम आइना उजबजे मसे नेशनल इशू मो ओरप याबि ओइथोप लेब्रासिने इवन इफ पॉलिटिकल पार्टी मैम गी लुचिंग सिंगसिना मसे कंडेम तौबगी प्रोसेस अमे हरो कांददी तमो इट विल टर्न इनटू विगर इशू ओरकदरा हाबदने तम करै हैपनिंग केनो इंडिया से याम कंसर्न होय इंडिया की केनो सिने कंसर्न होबसे मियोय खरदी कमाय तौगेदा जियोपॉलिटिक्स सिगी वाखन सिखन खंदबदा अदुगा खल्लगसु अखोइगी सोकप यारो हाबगी पोट अमखक्ता मी म्याम कैंपेन तवे कइगिनो इंडिया की स्टेट मांगबम यारो है मरक्ते याम जावे खरा मन मोई काननबो होनबदा लोसिनबो होनबवाने मणिपुर की इरांग से याम थुना लोसिनबा होनबदा अखोइगी केनो से ngамननबा प्रेशर से तुम सिनर पसी यावे अदुना समटाइम्स मसीगी एरिया सिदा कनागुंबा अखोइबु अखोइगी केनो सिदा कंसर्न ओइबो सिंगना याम कुपना दि स्टडी तौदबा को अदुबु याम कंसर्न दि ओइबा कई काई हिदोरबाइना मखोइ सिंगी कनो द प्रिजम्पशन द करी लेगे है मतमदा अखोइगी लेरिबा केनो से अखोइगी हिंदू की हारिबा इंडिया सी
Hindu gi haradi yam na kalleba aduga ani khagle India da Christian gi issue thokpa matam da yam kan bangam deba India da Hindu gi issue thokpa natraga Muslim gi issue thokpa ani si di hekta arubi da kan ne aduna sigi area si da akoi sidai na mu akoi sidai hudi lai sina Christian gi wafam sugan tab da kuki gi outsider gi wala ga som da lai si both Hindu adai both Muslim adagi both Christian of other cookie na to mayam adagi atai Jain lairiba adagi mayam che Buddhist lairi sing je pula chomin religion se important no as example to picture ke ba akhoi gi history da akhoi gi keno se Bhagasandra gi era se golden age haina haini ado golden age in haina ki Bhagasandra sina mana kam struggle to rakhi do koi khangi ne ba ado mana kamai to dana religion as a tool to unite matam do karam khalam lamponte ma religion do kai do ema Bhagasandra bu samu pharam gadrane adum bche these are magi political understanding magi keno do ne ba aduna mana madugi port mayam du sinara the apaba phajaba Manipur ma puthokri se he took the help of religion gi mating paraga tawgi bane ba aduna religion still continues to dominate ko either for destruction or bringing peace ne ba aduna swai area sida tawna bu honara gasu adubu akoi yam nuana Manipur da lari sidi yam tina conscious ore ide religions gi matang sida conscious ore di ma sida akoi sit tawroga kedok du ko mangje du no amaga respect tawna ba se koi dakar ne se hujik Manipur da di madugi potuma ai si de bo ene ui natraga di kano yamna hostile over fanatics over me khara leite have na te lei ko ado generally yemu matam da adai da lei aduna India da fanayam na headline or asu fanayam na masigi maram da tawna ba thabuk paikhala asu masigi potuna hujiki senapati gi kano gi potuna aduna issue ora kanda achouba irang amung sagal kani adudi akoina aina thajaba da kitang wale hatai okay thank you very much nahal thodang gi headlines ta security force ki marakta coordination leina thabuk towi habagi mami tawdre habagi mami chawna leire cookie militant chamapan changsilapa leite habasina headline oiri pandam amakhakta da yumpham oiraga khong thangsilabadi panthumang phangmang ngani have ning thogi wafam si ina ekoi issue another headline jam oiri lamdam asida hokhiba matam amsung hoji oiriba amadi tungda lakadaba karino khangba gi mathau tai haidana amuko gi president nandogi wafam yauri sana lebak pau se da koki chamapan chaksel lakhre habagi pau achumbani adu khudam di fangdri haba kuldik wafam Manipur police na sijinaba anti drone gan tara leina bagi thabak lokhot khre haba wafam je sana lebak pau che gi ekoi gi head top headlines oiri menga ngkhoi da physical smart fencing khaba horagani ngkhoi sambal khaba the India gi ngkhoi da meter chama ga yankhai handok lung badori haiba wafam si su top headlines oi chap chawa panam ki manga da changsin makha da changsin min naba tangai phadre haiba MP sabagi wafam su top headlines oi tamo pong from da cookie na jiribam da kanba landa chatharpa yai haiba ki bedagi muslim phaw mai thaduk na re jiribam gi chabagan da cookie na tana kana mata changbang ngamdre district ki wangwada cookie khulai paiba singna leptana changsilapna chapsilapa drone footage to uri haiba wafam sina aikogi poknafam gi top headlines oiri National Highway 37 da Tausem subdivision gi saruk ta matam kakta total shutdown hokre shutdown na truck cham hena lambi da panduna leire haiba wafam si so another headlines om oiri kukilal hoba cham jangla khibege khudam phangde haiba si so maru paw mo oina phongli huyelan pawda Senapati district ta laisang mai tharam le sel pukre jiribam da cookie terrorist sing no mai kapsel lakre habasina top headlines oiri huyelan pawga top headlines amada lup marigi matam kakta shutdown na Imphal jiribam gi lambi da gari kya panduna laikre highway thingmana tana top khongjing junction bi highway drivers tuning gi wafam ya maru we paw oina phongi irei paki damang te hingba musung sibangamba mirol ama semba matam oire haba aikule sema sana job wi ofam headlines oire phongi damo ichel express ta security advisory ofam lange do ribra haba wanga ma hangi Manipur cookie militant chawa junction laki belite sources maki ke adagi verified toroba pauni mi painga oite haba ekoi kuldi ki wafam si chamuk na hungna phongi Senapati da leba Mahadeva lashing mai thana bu honaramle mando ki saruk khara amang ata thokre mai chakpa gi matang da tonga sandok pusing phana bu honari haba police ki warol si ichel express ki headlines oire tamo nakalamba romda Sana express ki magti ay nga say mag
ai jagre tamai headlines amani ding lokho chage matam yam di tension le Imphal Times ta ngarang phungba pause tamo akhoi hoji hoji ki Assam da yam chawba issue mu oina leiba issue si Hindu community ki moidi ki akhoi moigi one of the rights lai mani hedana laliba akhoi sanji akhoi siyamna yam highly sensitive oi India ki hoji ki oina yam chawba issue mu oiri masida san thongbaji Assam da bijaram bagi wafam ni masida Manipuri name defame after the cookie student allegedly served beef to the Hindu student in Assam Assam ki Hindu mairoi sing da sansa pijaram bagi matang sida pijaram baji ngasai cookie student sing na pijaram mani haibagi wafam ama lei haibani masi subject to correction allegedly haibani masida Manipur gi ming chendare haibagi wafam je tamon top headlines on phongi masi pau simakti tamo hojik Manipur ji yamna Manipur gi matang sida yamna misinform oiraba misunderstood to area mem leibani tamon churches ki area am gi mem haibani na sigi matang sida so another misinform to ba area am yam chawna leiraba haibani madu aki biduni tamo kari habini hujiki akoina adugi pau da atop can news agencies me amna to report na amane ai akoi karimar mapang sing Assam da leje makoi ga ga wari sanara kanda ahan sing ni senior journalist sing ni aduga sida Manipuri na haire aduga south slogan su Manipuri go back kana laure me am sine ko agitation to du da ada slogan go back Manipuri hai targadi Manipuri hai targadi tangkhul su naga su leiribu me am dagi maitai pangal akoi maitai loi mak ne ba ana akoi loi na mak si sigi community Manipuri hai ba akoi se discipline le na hainari bane cha yu thak ta su natraga na cha da ya da na cha jara su migi atopa religion ko ragadi ma respect tor ga pijai hainari bane adugi culture du leiba kanom khakta masanga sai gi kano dadi yam phajana sengna aigi kano unaja organizer have report to yam phajana sengna ibire hadi moina verify tor matungda leiri sing se akoi sidagi chen gi cookie sum chen bata bani adugi satra sing lalu tam kano tambadu da moigi kano sida kano hapchalam bai wane akoi beef se moigi disinjang ne all right moin jab da ki sukai de to Hindu students sing du da pijarak padagi no pana khang padagi madudi hujikti kano da di Assam da di Hindu gi kano ga Muslim gi ani sigi yam chaw conflict si le aduga plus chinjak ta bok ta khana na bagi chang se adum wang le ri ne ada dugi pot da chinjak ka piram bam tam du di mama passing sawgalaga irang hok pa ma dharka wa ada why I am calling this as a defame to Manipuri haidu di kai gina hamtamda moina lere cookie sing dusu Manipuri gi lakpani na Manipuri go back Manipuri na lawreba every Manipuri se moina loina mention to holleba ana makhoina Manipur se defame to hon bada yam chaw na mateng ama pang ko na budi verify to raga moi sing du cookie student ga ngaktani haibagi pot pudi to gimni police na su FIR lokhat pagi pot leibane aduna sigumba paw se khoi gi Manipur gi sanaroi sing na India international platform da mixed pore culture gi activists sing na Manipur se aduki matik culture leibane na mafam da dagi India gi platform kaya the international platform kaya da puraktana hujik su lan manung da su puraga leiri sida akhoi bu defame to we aba go back Manipur kaina go mi kharana lawak pu ya wai pot to taragadi madu makti akhoina miyam si aware ohen ba changi aduga akhoina su hari mafam du da hari se akhoi maitai natraga top community amatagi nate se cookie ni have se phajana khangan bam changi have du gi motive amakak ta paw je khoina reflect to gi ne hai tare okay tamogi editorial point of view amakak ai thamanjani mani adu tamona ngasai horpagi sarukta akhoi India's diplomatic dilemma adu engaging the Myanmar rebel group se khara editorial point of view tamon thamgrabani na ai masida laksaroi ge tamo mapung oina another headlines ma ikhoina ngasai lokhacha hobada yauda bai tare national media singa correlate to ya da basi loop mari gi matam kakta ba shutdown Imphal Jiribam gi lambi de gari ke panna le habane around 100 trucks ni tamo pallaga le basi Manipur gi chakhau ni masida pallaga le je masida drivers union gi wafam si highway thing bana taba to khungjang junction bi hai ba mogi appeal am khak lai tamo kari habani matang masi khoi gi taseng na kano se khoi highway protection si tongna na bagi damakta government se kyam committed we su yam hangninga moi NHIDCL gi kanghu sing sina promise to kiba assurance pi kiba highway labi si khoi gi yam thuna lo sengani plane ta ba yan gani ka hai bu bokta NHIDCL da sinero matam da ne hai tar
haina hujibokta akoi si phanam chahi phanam yam chale akoi na angang ring yadigi hujibok sida jiri lambe sida akoi thengnar ko pot si akoi dum uraga lai ada lawkhali ba thabak sing si even masi akoi seminar bok tawdana PWD gi National Highway Division ga akoi khana dana akoi gi editor sing ga matamam da seminar tawdana khana gi ba pot mayam le ada mokhoi gi kano da barabar India gi side gi akoi gi si project si yargi pesa kakthana bo hona bagi adugi pot mayam su le gi hai tare ana hujik jiri gi pot se phagala ma songam dri se mokhoi na interest sunu log de jiri se phaglu ragdi kari kana doina hai bagi pot am khak so dum le male aduga amaram da jiri gi sida thengdari sigi maram amadi akoi gi ngasai gi tipai mu project sigi somdama lakaduriba nauna lakaduriba hujik miyam gi pressure de gi tawbungam dana lai se masi lakhi matam da hariba koina kaiguma semgat kaduriba highway mayam se loina lukhidorimni na ada area du so dum pallabra sin ai perception ni orambe oramdabe adubu swaida akoigi sum trucker singchida truck cheliba singchida hangal landa ngak leitana ki to jung pimba adagi authority na su khang na noi yana yana ba chatlu haibirakpa adagi sigum bai shu me ama thokpa se masi yam toy toy masi gi potse akoigi thola moidabane aduga masi dai do obstacle me ama pi basu leitabana ti yam pi obstacle me ama top pa organization sing laloba kai me am sina sigi lady singchi Kanana by security force mafum do the armed forces special powers lady when lambi se aduna kai damukta Indian security force na army na nataga paramilitary force sina army gi mateng nataga state ki district authority gi mateng laura kanda kamaina kaidugi damukta masigi post protect patena tawngam drino mayam sigi security se ensure tawngam drino ai se acho wahang ni this is also a sign of failed administration now ana government side ta koina masi magi side tagi fail loibo kenone na dum haiba tabani masi de manangam magi leiring manungda thokpa thokdokina sumaina thamjagi okay tamo ikuki Iran gi conflict ki yamna noaitaba pawmayam jigi marakta tamon nga sa heavy giba culture da amasung sports da Manipur gi mafam chawna malem da kanba amasung Manipur gi masak hena fajan ba da yam chawna mating pangwi wafum tamon panbiri madu mayam jigi marakta noaiba pawma haragadi Miss India Manipur 2024 gi chunchui khai bu taram okre ba wafam sini hausi Miss India 2024 gi Mumbai da October tang 13 pangthok kadoriba masigi contest sida saruk yana ba haiba tare ba ikoi select tograba hai tare masigi mayam chigi manung da challaba ikoi gi tangkhul chanura Miss Chunchui Khai gi wafam si yam chaw na hai tare ikoi ngasi se Shanghai Express ta ikoi phonge front page sida tabom si makna haiba tare ikoi gi tangkhul chanura man Manipur represent tawraga Miss India Femina da saruk yaga doriba India gi beauty pageant gi top beauty pageant contest da saruk yaga do gi khudong chabam leiri tam kare hebini mamang su adum akoi gi Miss Femina Miss India se akoi meitei bicha adum participate tawki aduga ate competition mayam su akoi gi sigi beauty gi fashion gi line si da su dum changaktana modeling gi si da su changaktana mi myam thabak tawdana leigrabani sigi kano leibsida akoina aina general na sigi khabar gi mamai da ayam tu yingjige ko awaba ngakta yawbo khabar se tum mogol ko pa ba nungai na de ana editor sing su yam concern oi kai gino ko ai si khara development oiba dagi khara khoi si wakal potha ba pau khara di khoi strike tawge ne editor khudimak na khalli tawbu du ngam de wane fortunately akhoi gi huziki ukul ningol isana pi haitare makhuina sumaina magi talent sigu laktana adagi mana simbaga changakpa adaga femina miss contest ga changakpa mana ahamba budi nate aduga aru su oroi mathang lakhini aduga masigi posting sina tai akoi manipuri sing sa yam talent leiba magi line de sum changaga di loina successful oigada ba education gi field selo wang mi ngak tele adagi hujik kenogi fashion designing gi da hairo afau ma lere India gi Bollywood ki keno bhokta akoi gi magi keno to event organize to ngamba mayam leiri dana ko ana sigumba mayam adagi model mayam leiri ba sigumba mayam sigi moigi keno se moida ako aina yam nungai tabamna moine thoiba singsida international gi level la tholak pedina costume da khangde adagi magi ka hani style la khangde magi presentation do madu international ga manana ba gi damakta adjust to ta bani to usida somebody from among us akoje kakhat pe ade ka chingda gi bagi wakalam da mina tawri poto magi to criticism pibi bagi
wakal handana bagi koi social media se lai ramni na pangsi de season ga hona bagi pot ama yam toina thoi Manipur se aduguma thabak tu tawiganu koi gi isan sina tawri se masi Manipur gi mai purak na bani no khalaga handak ta su nupim sa ama keno da thoki bada miss universe adu thoki matam da ma si top 20 jan de kan koi aduna koi grievances na mani somebody mana seli dress mana tawdaba ya da tawri sing du criticism bibi bane henba yam yawe ba masi gu mathabak se tawiroi da bani maram di masi akoi gi mai purak nam ne Manipur gi damakta aduga India gi damakta su India gi marakta adugi world stage gi marakta akoi gi akoi su si lei koina utpangam bagi stage ama adugi potto akoi puning thogot phum thoi aduga aroi bada ichana pi si akoi kano da yaudori si aina aigi side tagi su mai pak po iseno ina blessing okay and notice window gi maki tagi jo akoi tamona whisper bas maina Manipur gi vihap ta ba tare akoi na whisper jari shu dan Manipur gi mai pok biro ado hariba beauty contest sigi akoi gi winner gi title do lobiro haiba whisper jabaglo on this positive note ngasi gi news analysis ki tang si solution gi tang to lojage ado ne si news analysis da yamna objective oiba ado yam analytical oiba point of equity discussion da sharu yabi gi dama ai tamo Rinku Khumukcham Manipur gi saknai ba senior journalist ni Imphal Times ke editor tamo mo na thakachari kai khon botchari nang nasi program se hobdi lo fami tabi gi Manipur miambo amko na thakachari kai khon uchari miam thakachari